Особeno nadaren, Lazar Ličenovski dobiva 2-godišnja stipendija za usavršuvanje vo Pariz, kada što stapува vo ateljetu na slikarot i freskistot Marcel Lenoir. Ličenovski kako slikar se oformi vo Pariz i tamo nastanuvat njegovite prvi poznačajni sliki, portreti, aktovi, pejzaži. Vo Pariz u 1928. godina to je za prv pati se predstavuva na publikata so grupa poznati jugoslovenski umetnici Aralica, Milunović, Dobrović, Stijović, Konjović i drugi. Po vraćanju tovo zemljata, Ličenovski žive vo Beograd i priredува poveke samostojne izložbi vo Skopje, Beograd i Zagreb. Stanova členna jugoslovenska umetnička grupa Oblik, koja među dvete vojni gdje sobra najeminentniji jugoslovenski umetnici, formirani pod vlijanijetu na sovremenite parijski svaćanja, so koje redovno izgleda vo zemljate i vo stranstvo. Na preminut među tretata i četvrtata decenija vo beogradsko slikarstvo nastana preorijentacija od konstruktivističko ko nemotivno slikarstvo so poslobodna koloristička koncepcija. Lazar Ličenovski, tuku što vraten od Pariz, među prvite učestvovao vo toj nov period vo koji so svoje to vorodno kolorističko čuvstvo dade svoj pridones. Teško bi znali da posočimo ušteden naš slikar, za koje bojate bi bila toliko intenzivno, toliko strasno doživuvanje kako za nego, pišuvaše Todor Manojlović. Iako predvojnata Ličenovski žive i raboti vo Beograd, to je često prestojuva slika i priredova izložbi vo Makedonija. Vo njegovite zapisi ke go pročitam i slednovo. Po prestojot od 5 dena vo Galičnik, go prodolži patot preku plan Mavrovjanovi i ta godina da naslikam jedan pejsaž od moj roden kraj, da ne izneveram kako Galičanec mojata se koji godišnja praktika. Da većinite, vo koji ima leb poveće od koliko nagori od makedonski kamenjar, veli Pjer Križanić, odlični od umetnik Ličenovski, kako i site svoji zemljaci rasprljeni po Balkanot i Levantot, trgne na pečalba, nosejtija postojano vo dušata vizijata na svoj prekrasen predel.